Amen. Imana uyu muhanzi w'indirimbo umugisha. Mungu ambariki aliyetunga wimbo huu. Kuko irimo ubutumwa bwuzuye. Hiyo ina injili kamili. Ndetse bijyanye neza n'iki cyanditswe turimo twigaho. Ambaye napatana na somo tunalolisoma. Iyi ni part 2 y'igice cya mbere twatangiye. This is the part 2. Aho twigaga Abagalatiya 1:6 no kuri 7. Babo tulikuwa tunasoma Galatia 1:6-7. Baravuga ngo ndatangazwa cyane. Paulo akisema nimeshangazwa sana. Nuko mwimuye vuba. Kwa kuwa mmemuacha haraka hivi. Nuko mwaretse. Na kwa kuwa mmeacha. Biblia muri version ya NIV version iravuga ngo you are so quickly deserting. Naratorotse vuba. Kudesertinga no kuabandona no kureka. Mumeacha kabisa. Mukareka ubutumwa bw'ukuri, mukaacha injili ya ukweli, mukaja ku kindi, mukaenda kwa injili. Aravuga ngo nyamara si kindi, na akasema sio mambo mengine, si ubundi butumwa, sio injili, ahubwo ni kindi, bali ni jambo lingine. Cyitwa ubutumwa naco. It is called a gospel, ariko si ubutumwa bwiza. But it is not gospel. Byose byitwa ubutumwa. All of them it is called the gospel. Twatanze urugero rw'ibintu bibiri. We gave the example of two things. Amagambo abiri avuga ikindi. Two words which is saying something. Iri jambo twavuga ngo another. What we call another. Another tuvuga ko hari ibisobanura amagambo abiri. Another means two words. Hari ijambo rivuga ikintu gisa n'ikindi neza. The word which says something, it means the same thing. Hakaba n'ubundi busobanuro bw'ikintu kivuga igitandukanye na cya kindi. And the meaning of something which is totally different. Aho twatanze urugero rwo kunywa amazi. Where we give an example of drinking water. Warangiza kunywa amazi. After drinking water, ugasaba yandi. You asked for another one. Noneho bakakuzanira amazi asa na yandi urangije. Then they give you the same kind of the same water you have drank. Bitandukanye n'igihe usabye ikindi cyo kunywa. Different when you asked something. Ugasaba icyo kunywa urangije amazi bakakuzanira soda. You have finished to drink water, but icyo gihe baguhaye ikindi gitandukanye n'icyo wari ufite. At that time you have given something. Paul ariko kubwira Abagalatiya. Paul when said to Galatia, ababwira ngo mwaretse ubutumwa. He said you lived the gospel. Ubwo nababwirije. Ambao ni injili niliwahubiria. Muhindukirira ikindi. Na mkageukia injili nyingine. Aravuga ngo nyamara ubwo si ubutumwa. Na akasema that is not gospel. Ni cyitwa ntabwo. It is something look like gospel. Because in the gospel hari n'uburiganya bw'umubi. Kuna ujanja wa muovu hapo. Amen. Amen. Aho yavuga ngo ubutumwa nabigishije sinabwigishijwe n'abantu ngoze mbabwira. Paulo aliwaambia injili nimefunzwa sio ya binadamu. Arababwira ngo nihishurirwa nahawe na Yesu Kristo. Bali akawaambia ni ufunuo niliopata kwa Mungu. Akoresha ijambo rikomeye. Akatumia neno la maana la umuhimu. Harshest language in the Bible. Ijambo risa nirikarishe. Alisubiramo kabiri. Akarudia mara. Aravuga ngo ntihagira ubundi uza. Na akasema kukiwe mwingine. Akababwira itandukanye n'ibyo nababwiye. Ahubiri injili tofauti na ile ya Paulo nkagaruka. Hata awe Paulo arudi. Yabo wundi. Ama mtu mwingine. Cyangwa malaika uvuye mu ijuru. Wala malaika kutoka kuvuga ngo Paulo yarababwirije ariko hari byasize. Atawaambia kwamba Paulo aliwahubiria lakini acha. Naongezee mambo mengine. Aravuga ngo avumwe. Akasema mtu huyo alaaniwe. Abe eternally condemned. Alaaniwe milele. Amen. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Nono tuza gusanga na tukagundua ya kwamba iyo ubwirijwe
ikindi kitari ubutumwa bwiza, unapohubiriwa kitu kingine ambacho siyo injili njema, wakira undi mwuka uvuye ku wundi Kristo, unapokea roho mwingine kutokana na Kristo mwingine. kuko ubutumwa bwose, kwa kuwa injili yote bwaba bwiza ikiwa bora cyangwa ubw'uburiganya ama injili potovu, bugira umwuka ubuherekeza. kila injili inayo roho ambaye anaisindikiza, bugira umwuka inyuma yabwo, inayo injili ambaye anaisindikiza, kandi umwuka ukora ibitangaza, na roho huyo hutenda miujiza n'ibimenyetso, hata ishara. Ibitangaza n'ibimenyetso biva ku mwuka w'ukuri, ishara na miujiza hutokana na roho wa ukweli, kandi ibitangaza n'ibimenyetso biva no ku mwuka mubi. Hata roho, ishara na miujiza kutokana na roho mbaya. Ese murabyemera? Je, mnakubaliana nami? Muzi ku mwuka wa Satani ukora ibitangaza n'ibimenyetso. Unajua kwamba roho wa muovu hutenda ishara na miujiza. N'umwuka w'Imana nawe ugakora ibitangaza n'ibimenyetso. Hata roho wa Mungu pia unafanya miujiza. Noneho tutabashije kumenya kwa sasa bila kutambua, tutwamenya iki kivuye kuri Kristo, hatuweze tukajua ya kwamba haya yanatokana na Satani na haya yanatokana na muovu. Uko wabonye gusigitangaza, umeona muujiza tu, ubonye ikimenyetso gikomeye, umeona muujiza tu. Uburiganya bwa Satani, ujanja wa muovu, ntabikora mu buryo bweruye, yeye anatenda hayo kwa uficho. Biblia yavuga ngo amera nka malaika w'umucyo. Biblia husema yeye ni kama malaika wa nuru, aza yigize nk'Imana, ujifanya kama Mungu. Bitwaje Biblia, basoma Biblia, wanakuwa na Biblia na wanasoma Biblia, ariko spirit behind, lakini roho ambayo anaorekesha ibyo avuga, roho ambayo itangaza biherekeza iyo mirimo, miujiza ambayo patikana hapo ni mibi, ni mbaya. Rero iyo wigishije kindi kitari cya kindi cyigishijwe na Paulo itumwa y'abanyamahanga, ukihubiri jambo lingine ni tofauti na kile Paulo abantu bw'icyo kintu bakira undi mwuka uvuye kuri Kristo wundi. Wale ambao unahubiria hupokea roho mwingine kutoka Kristo mwingine. Wa Kristo ni benshi, wa Kristo ni wengi, abitwa ba Kristo ni benshi, wale ambao huitwa Kristo ni wengi, ariko hari Kristo umwe wabambwe, lakini kuna Kristo mmoja aliyesulubiwa. Niwe twamamaza, huyo ndiye tunahubiri, niwe tuvuga, huyo ndiye tunamtaja. Paulo aravuga ngo hatujihubiri wenyewe, Paulo aravuga ngo twigisha ubwacu twenyine, ahubwo tuvuga Kristo wabambwe, bali tunamhubiri Kristo aliyesulubiwa. Ba Kristo benshi barahari, wa Kristo wale wanaoitwa Kristo, ahubwo abantu barimo gutinda ku muntu, ambapo utapata watu wanamuongelelea umuntu, unapata binadamu muri sermon minota 45 isaha imwe, katika sermon zao wakihubiri amagambo yivuzeho we ubwe, maneno ambayo anajihubiria ama kujitaja mwenyewe, cyangwa amagambo avuze y'abandi ama maneno ya watu wengine, ni menshi kuruta yavuze kuri Kristo. Utapata ni mengi kuliko yale ametaja kuhusu. Abarimo kwigisha ikindi, huyo anahubiri kitu. Kandi abantu bagiye kwakira umwuka, na watu wakipokea roho, bakira umwuka wa wundi urimo kwivuga, wanapokea roho ya yule ambaye arimo kuvuga, ama mambo anayoyahubiri, ntibakira umwuka wa Kristo, na hawapokee roho wa Kristo. Aho bajya kubyicira wanaharibu wakifika, nuko babwiriza ibintu bindi byose, wanahubiri mambo hayo yote, barangiza bakavuga ngo ndushaka kwakira Yesu. Wakimaliza wanasema nani anataka kumpokea Yesu? Muzamuzunga. Je, mnasikia hayo? Urakira Yesu tumvishe? Je, utampokea Yesu bila kumhubiriwa? Amen. Amen. Yesu yaravuze ngo muzumva hazaduka abahanuzi b'ibinyoma. Yesu akasema kutakuwepo manabii wa uongo. Muri Matayo 24:24. Matayo 24:24. Na ba Kristo benshi ba fake, false Christ. Hata wale wanaojiita Kristo wewe bitangaza n'ibimenyetso, watatenda ishara na miujiza, ndetse ngo ku buryo bashobora no kuyobya intore. Kiwango wanaweza kupotosha hata watu wazuri. Bashobora kuyobya intore gute?
Je, wanaweza kuwapotosha watu wazuri kivipi? Hizo ntore, Watu wazuri hao, elect, intore wateule zidasobanukiwe, ambao hawaelewi, ari abana ambao ni wachanga, bateraganwa, ambao bakubitwa hirya no hino hubebwa huku na kule n'inyigisho zije zose na mahubiri ambayo yanakuja yote. Warabanzi rero, Hawa waovu bashobora kubayobya, wanaweza kuwapotosha. Nono twaherutse turangiza, mahali tulitamatishia, twaravuze ngo se ni gute twamenya. Tulisema je, tunaweza tambua aje? Ni ibintu bitanu, ni mambo matano. Ni gute twamenya ubutumwa bw'ikinyoma? Je, tunaweza tukatambua aje ujumbe wa uongo? Amen. Amen. Turongera turavuga ngo se ni gute twamenya Kristo wundi? Je, tunaweza tambua aje Kristo mwingine? Wumva abantu ko baravuga Kristo, ko barabwiriza Kristo, ukavuga ngo uyu nguyu si wa wundi wanje, si wa wundi nizera. Watu wanahubiri Kristo, wanamhubiri, lakini unasema huyu sio yule ni Kristo wundi barimo bavuga. Unasikiza ni Kristo mwingine wanaomhubiri. Wabimenye ute? Je, unaweza kuyatambua aje? Ni gute wamenya umwuka urimo gukorera mu bantu? Je, unaweza kutambua aje roho anayehudumu katika watu? Mwuka wera uva ku Mana, na sio Roho Mtakatifu utoka kwa Mungu. Ni gute wamenya abahanuzi b'ibinyoma? Je, unaweza kutambua aje manabii wa uongo? Ukamenya ko uyu muntu abwiwe n'Imana, tumwe n'Imana, na utambue huyu ametumwa na Mungu, cyangwa hari umwuka wa sekibi urimo kumukoresha, wala kuna roho wa muovu ambayo unatenda katika. Ni gute watandukanye ibimenyetso n'ibitangaza biva ku Mana n'ibiva kuri Satani? Je, unaweza ukatambue aje ishara na miujiza kutoka kwa Mungu na muovu? Aho so twarangije, hapo ndipo tulikomea. Amen. Hamwarimu, mimi kama mwalimu sishobora kuassuminga ko hizi pointi zose, siwezi kusema ya kwamba nazivuga nciye hejuru ngo hanyuma nibwire ko mwabyumvise. Nikisema nikipitia juu ni assume kama mumeweza kuyasikiza. Nunda kuvuga gatoya, huwa napenda kuongea achache uze tukumve, lakini at least tuweze kuelewa, sivyo? Hanyuma rero reka twumve, tumenye ukuntu twa detectinga, twasuzuma, twamenya false gospel, ubutumwa bw'ikinyoma. Acha tujue vile tunaweza tukatambue injili ama ujumbe wa uongo. Wamenya ubutumwa butari ukuri gute? Je, unaweza kutambua injili ambayo si ya ukweli aje? Amen. Amen. Reka nifashishije urugero. Nitatumia mfano huu. Muzamubona iyo mwishe kuri banke cyangwa ku maduka, unaona mkienda kwa benki wala kwa duka, hagira uzusanga ahantu bamaditse inoti y'amafaranga nk'igihumbi, 500, 100. Unapata mahali wameweka pesa kora babishizeho gutya, ambapo wamehang pesa hapo. Za faranga ziba zisobanurike. Je, pesa hiyo inamaanisha nini? Ari fake money. Sivyo? Yes. No, kugira ngo umenye fake money, ili uweze kujua pesa ambayo si ya ukweli, nuko uzi real, lazima ujue pesa ya ukweli. Hari abantu ushobora kuba arimo kubara gutya nta ni mashini, agahita amenya ngo yisi. Kuna watu akihesabu pesa tu anagusa na jua, cyangwa bayireba gutya gusa akavuga ngo no, this is a counterfeit currency, iyi ni fake note. Ama akitazama tu hivi anakuambia hii ni fake. Haka uwundi afakubona gusa birasa bikoze kimwe, ni inoti y'igihumbi kandi iracyari shasha, katekera. Wengine tu ukiona ni noti ya 1000 unaweka hapa. Siko vyemera? Je, si ni hivyo mama? Waje gusanga wikubita ku iduka cyangwa muri banki bakwe, iyi noti bayikuye. Ukifika kwa duka ama kwa benki wanakuambia, je, umetoa noti hii wapi? Kugira ngo umenye inoti ipfuye,
ili uweze kutambua noti ambayo si ya kweli. Nuko uba intimately familiar to real currency. Ugomba kuba umenyereye cyangwa se usobanukiwe amafaranga y'ukuri. Utazi amafaranga y'ukuri, bila kujua pesa, biroroshe kugupangika bakaguha fake. Ni rahisi uweze kupewa fake money kandi ukayatwara na uende nayo. Ko muranyumva? Je, mnanisikiza? Kandi bibaho pe. Na hayo ufanyika. Bibaho cyane, ugasanga umuntu yagurishije ikintu cyangwa yagize gute, amafaranga bamuhaye yose ni fake. Unapata umeuza vitu na umepewa pesa fake. Agasanga yahombye kubera iki? Ntazi amazima, ntazi napfuye. Na unajipata umeenda hasara juu haujui pesa ya ukweli na fake. Understanding the true gospel, kumva ubutumwa bw'ukuri, the key to detect the false gospel. Kumva ubutumwa bw'ukuri nirwo rufunguzo rwo kumva ubutumwa. Gusobanukirwa, kuelewa ubutumwa bw'ukuri, injili ya ukweli, nibyo bigufasha. Hiyo ndiyo kifunguo ama kusaidia ikivuzwe kitari ukuri, kukuwezesha kujua kutambua kile kinachoongelelewa. Ariko utabizi byose, lakini kama wewe hujui yote, ikije cyose ari kwasa mukamira, kile kinakuja wewe ni kumeza, ikije cyose ari amina amin, kile kinachokuja chote ni bifa kuba cyavuze izina Yesu, bavuze izina Imana, bora wametaja Mungu Yesu, bavuze Mwuka Wera, bora wametaja Roho Mtakatifu, ukasa mukamira na wewe unameza tu. Biroroshe cyane, ni rahisi mno kwakira ubutumwa bw'uburiganya, kupokea injili potovu. Amen. Amen. Turi kugera cyiza cyo kumenya ubutumwa bwiza bw'ukuri. Je, tuko katika kiwango kizuri cha kutambua injili ya ukweli, kugira ngo bidufashe kumenya ikivuzwe ko ari ikinyoma, ili tuweze kuelewa kile kinachoongelewa kama ni uongo, cyangwa ikintu cyose kije twumva ari sawa, wala kitu chochote tunajihisi kuwa ni sawa. Hari noti nzima, kuna noti ambao ni noti nzuri, hakaba noti zipfuye, na kuna noti za fake. Ariko lakini biba bisa, zinafanana, bikoze kimwe, zinafanana, ingana ari imwe, the same size, matiere hafi byenda kungana, kila kitu ni the same. Itandukanye usanga ari ritoya, unapata utofauti ni mdogo, ritoya cyane, mdogo zaidi, ariko yo bisa na ya yindi y'ukuri, lakini inafanana na ile ya ukweli. Abariganya ubutumwa bwiza, wale wapotovu wa injili njema, ntibazaza bakubita ubutumwa bwiza iriye, hawatakuja wakipinga injili kabisa, bazaza bavuga ubutumwa bumeze nk'ukuri, wataongea injili hufanana ukweli, gusa na bya bintu usanzwe ambayo inafanana na yale unayoyasikiza, babivuga neza, wakiyataja vizuri, ariko bashira amakara, lakini wakiweka kitu ndani. Iyo ufite rero umwuka wa discernment, usipokuwa na roho wa utambuzi, ntabwo wabimenya, uweze ukatambua hayo, ntabwo wabimenya, uweze ukayatambua. Umva yavuze neza, unasikiza akiwa ameongea vizuri, yavuze Kristo, amemtaja Kristo, yavuze umusaraba, ametaja msalaba, yavuze kwizera, ametaja imani, yavuze agakiza, ametaja wokovu, ariko ashongeraho n'ibindi, lakini akaweka mambo mengine. None icyo baza gukora, kile unastahili kukifanya, baza gukora bafata za keyword za gakiza, za gospel, wanachukua maneno ya umuhimu wa wokovu, bagakora icyo bita redefinition, definisa mu bundi buryo, na wanaelezea kwa njia tofauti, bakagenda baminimiza meaning, na wanajaribu kumaliza maana ya leo, bakagenda bongeramo ubundi
ubwenge bakuye muri za teoloji n'ibitekerezo by'abantu, bali wanaongezea akili yao wametoa kwa theology na fikira za binadamu. Ubyumvishije unapoyasikiza wumva atari mupinga Kristo, wumva nta kibazo, unasikia hakuna shida lolote, wumva yavuze ubutumwa, unasikia kuwa hari umwuka w'uburiganya, lakini kuna roho ya upotovu. Paulo muri Efeso 2:20, Paulo kwa Efeso 2:20 yavuze ngo mumejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii. Aravuga ngo mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Tumejengwa kwenye misingi ya mitume na manabii. Izi ntumwa n'abahanuzi bubatse ku ruhe rufatiro? Niki bari bafite? Niki bavuze? Je, mitume na manabii msingi wao ulikuwa upi? Icyo ndimo kuvugaho mukibuke, kile ambacho ninakiongelelea kuri ya point number 1, bado niko kwa point number 1, kuvuga ngo utaramenya ukuri, ambayo nasema kabla ugundue ukweli ni wamenya ikinyoma, uweze ukatambue uongo. Byose ubifata kwa kimwe, yote unayachukulia kama byose ubifata kwa byiza, yote unayachukulia kama kitu mzuri, kugira ngo utahure ikinyoma, ili uweze kugundua uongo. Nuko ubuzi ukuri, lazima ukuwe usobanukiwe neza, lazima ukuwe umeelewa. Intumwa tubwiye ngo twubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Tume ametuambia tumejengwa kwenye misingi ya Kristo, akaba iwe ikomeza ifuruka, na Kristo ndiye jiwe la kona. Ese abahanuzi ni iki bavuze? Je, manabii wamesema nini? Umusingi bashize ni upi? Ambapo msingi wamejenga manabii ni upi? Reka mbabwire ko makeya abahanuzi bagiye bavuga. Nitawaambia machache manabii. Mwitangiriro, kuanzia mwanzo, Mose yarahanuye, Musa ametabiri, ahanura iby'urubyaro, akatabiri kuhusu kizazi ruzatsinda Satani, ambao ni kizazi kitamshinda mwovu. 3:15 Itangiriro. 3:15 Mwanzo. Aravuga ngo wanzokawe muri uru rubyaro, akasema ewe nyoka, katika kizazi hiki hazavamo imbuto, kutatoka mbegu izakumena umutwe, ambayo itakuponda kichwa. Yarahanuye hapo alikuwa ametabiri iby'umusaraba, mambo ya msalaba, aho Yesu azatsinda Satani, ambapo Yesu atakapomshinda mwovu hejuru na amshinde kabisa kubw'umurimo w'umusaraba, kupitia kazi ya msalaba. Mose arahanura, Musa akatabiri mukubara Hesabu, katika kitabu cha Hesabu 24:17, 24 mstari wa 17, aravuga ngo namuona, akasema aravuga ngo ndamubona lakini si sasa, ariko ntabwo ari ubu, namtazama lakini si karibu, ndamurangiza ariko ntari bugufi. Nyota itatokea katika Yakobo, inyenyeri izakomoka muri Yakobo, na fimbo ya enzi itainuka katika Israeli, kandi inkoni y'ubutware izahaguruka muri Israeli. Unabii wa Musa, uhanuzi bwa Mose. Ndamureba, namtazama, ariko si, lakini si kwa sasa. Ndamwitegereza, namtazama, ariko ntandi bugufi, lakini hayuko karibu. Aravuga ngo inyenyeri zakomoka, akasema nyota atatokea. Huyu ni ndio wazo. Je, huyu ni nani alikuwa ametabiriwa? Ni ndio wazo kwa hano? Nani anatabiriwa? Huyu Mose yali mare biriya, yule ambaye Musa alikuwa akimtazama huko. Mose alafiki kio kabisa. Mose alikuwa na ngo ni fish. Mose alikuwa na ufunuo. Tekeza imyaka yahashize ni myinshi, kumepita miaka mingi, akavuga ngo ndamureba, Musa amitegereza, namutazama, namuona, ariko ntari mugufi, lakini hayuko karibu na. Akavuga ngo inyenyeri zakomoka, lakini akasema nyota atainuka mu rubyaro rwa Yakobo, katika kizazi cha Yakobo, n'inkoni y'ubwami, na fimbo ya enzi izava muri Israeli, itatoka Israeli. Abihanuye gutyo, ametabiri hayo, avuga ayo magambo abiri, Yakobo na Israeli, amazina, akanena maneno mawili, Yakobo na ibindi byinshi, ambapo pia na maana kandi ubwo karavuga umuntu, na anaongelea mtu mmoja. Yakobo niwe waje kuba Israeli, Yakobo ndiye amegeuka kuwa Israeli, ariko hari impamvu yabavuze bombi sinyitinda, lakini kuna sababu ametaja hao wawili. Mose arongera arahanura, Mose akatabiri tena. Tegeka kwa kabiri
Kumbukumbu la Torati 18:15 18:15 aravuga ngo Uwiteka Imana yawe akasema Mungu wako izahagurukiriza umuhanuzi umeze nkanjye Mose, atainua nabii kama mimi Musa, ukomotse muri mwe, ambapo atakuwa ni kati muri bene wanyu, ambao ni wa ukoo wenu. uwo naza, huyo akija azaba ariwe mwumvira, mumtii. buriya abantu birengagiza ubutumwa, watu ambao cyakoze n'icya gitwikirizo kiba kiri ku maso, ni ile funiko bado ni kifuniko bado kiko kwa maso yao, ntibabashe kuona Kristo, ambao hawawezi kumtambua na kumuona Kristo. Ibyabaye imbere ya Kristo, yale ambayo yamefanyika kabla, ibyo abahanuzi bavuze, yale ambayo manabii wavugaga Yesu wenyine, walikuwa wakisema Yesu pekee. Mose alimo arahanura, Mose anatabiri, aravuga ngo hazaza undi, akasema kutakuja, na aravuga ngo azaba ameze nkanje, atakuwa kama mimi. Ese Mose yari iki? Yari inde? Yari ameze gute? Je, Musa alikuwa nani? Alikuwa aje? Amen. Amen. Similarities kufanana between Jesus and Moses, vile tunaweza fananisha Musa na Yesu, n'abanyeshuri beza kama wanafunzi. Mumbwira amagambo 2-3 Yesu ahuriyeho na Mose, muniambie maneno mawili. Mose yavuze ngo azaba ameze nkanje. Musa alisema kwa nini? Alisema Yesu nabii huyu atakuwa kama mimi. Twende. Yes. Musa yari umucunguzi. Musa alikuwa ni mkombozi. Yari umucunguzi wa hehe? Wa bande? Alikuwa ni mkombozi wa kina nani? Yesu akawa umucunguzi, na Yesu alikuwa mkombozi w'isi yose, sivyo? Yes. Ijya kabiri, la pili, kama ama nikusaidie. Ngoja gute kwa papa Sara mchungu. Najani msaidie. La pili, Musa wakati alizaliwa kulitolewa sheria watoto wavulana wauawe, the same as Jesus. Igihe cha Mose avuka abana barapfuye, wakati wa Musa watoto waliuawa. Yesu avutse itegeko ryatangwa ngo abana bose bicwe. Yesu naye alipo, Mose arimo arahanura ngo azaba ameze nkanje. Musa anatabiri huyo atakuwa kama mimi. Ikindi, Mose yari umuhuza. Musa alikuwa mpatanishi. Yari umuhuza wa bande? Je, alikuwa mpatanishi wa kina nani? Abantu n'Imana. Yari umuhuza wa Israeli n'Imana. Alikuwa ni mpatanishi wa Wayahudi na Mungu. Kristo akawa umuhuza wacu, na Kristo ni mpatanishi wetu na Mungu. Paulo abwira Timotheo wa mbere 2:5. Paulo akamwambia Timotheo aravuga ngo kuko hariho Imana imwe, kwa kuwa kuna Mungu mmoja, kandi hariho umuhuza umwe, na mpatanishi ni mmoja w'Imana n'abantu, wa Mungu na watu. Aravuga ngo ariko nawe ni umuntu. Akasema lakini huyo pia ni binadamu, ariko uwo muntu akitwa Yesu Kristo, na mtu huyo anaitwa Yesu Kristo. Umuhuza w'abantu n'Imana, mpatanishi wa watu na Mungu, ni umuntu, ni mtu ariko utandukanye na Mose, na mtu ambaye ni tofauti na Musa, kwa kuwa yeye ni Yesu Kristo. Ni Yesu Kristo. Musa yari umuhuza, alikuwa ni mpatanishi wa Israeli, wa Wayahudi, yari umuvugizi, yari umushorera, alikuwa ni kiongozi wao. Amen. Amen. Yabahaye mana, amewapea mana, ariko Yesu azana undi mutsima.
Lakini Yesu akaja na mkate mwingine. Baririye mana mu butayu, Wamekula mana huko jangwani, barasonza. baada wakawa na njaa. Yesu bazana mana, Lakini Yesu aravuga ngo urye uyu mutsima akasema, hula ntazongera kugira inzara hata kuwa na njaa tena. Uwo mutsima ni uwuhe? Je, mkate huyo ni upi Yesu yazanye? Ambapo Yesu aliuleta? Ni umubiri we, ni mwili wake, ni ubugingo bwe, ni uhai wake. Iyo tuburiye, tunapoula, iyo tumwishiyemo, tunapoingia ndani mwake, inzara irashira, njaa huisha, kugeza ku bugingo bw'iteka, hadi uzima wa milele. Inyota, kiu n'inzara na njaa byamazwe na Yesu, zimemalizwa na Yesu. Mose ntiyagitegeza abimara. Musa hakumaliza. Bararyaga bagasonza, walikuwa wanakula wanafunga, wanakula wanaisinja. Ariko Kristo azana umutsima w'ukuri. Lakini Kristo akaja na mkate wa ukweli, azana n'amazi y'ukuri, na maji ya uzima ya ukweli. Mose aravuga ngo azaba ameze nkanjye. Musa akasema huyo atakuwa kama ashiraho remati, na akawapea angalisho. Aravuga ngo naza, akawaambia huyo akija muzamwumvire, mumtii. Ituma atavuze ngo muzatwumvire, hakusema mtutii. Kwa sababu ameze nkanjye, atakuwa kama mimi. Kubera atavuze ati azabaje kumfasha. Kwa nini hajasema atakuja naza komotse muri bene wanyu mu Bisirayeli, akija kutoka ukoo wenu wa Wayahudi, muzatwumvire, mututii. Mose yikuramo, Musa amejitoa, aravuga ngo huyo, akasema huyo muzamwumvire, mumutii. Bitangaza, jambo la kushangaza. Abantu bari gushaka kuvugira Mose ibyo atavuze. Watu wanamnenea Musa yale ambayo hajanena, bagashaka kumvira Mose, wanataka kumtii Musa, at the same time bumvire na Kristo, pamoja na Kristo. Bafate Mose, wachukue Musa, bafate na Kristo, wachukue na Kristo. Abahanuzi bo mu bihe bibiri bitandukanye, manabii wa nyakati mbili tofauti, abacunguzi bo mu bihe bibiri bitandukanye, wakombozi wa nyakati tofauti, abahuza bo mu bihe bibiri bitandukanye, wapatanishi wa nyakati tofauti, ngo twongere tubafate bombi. Lakini watu wanataka tuwachukue wote kandi tubakorere bombi na tuwahudumie. Aravuga ngo naza wote. Akasema huyo akija, ibyanjye muzabireke, yangu muachane nayo, mufate izuba muchukue ya huyu. Siko yaravuze? Yes, ni hivyo alisema. Ni yaravuze ngo uwo muzamwumvire. Kama amesema mtii huyo, yaravuze ko ibyanjye bizabicuye igihe. Amesema yake atakuwa yamekomea hapa. Yesaya akatondavuga rwa rufatiro twubatsweho. Najaribu kuongelelea msingi ambao umenye neza ubutumwa bw'ikinyoma, ili tutambue injili ya ukweli. No kumenya neza ubutumwa bw'ukuri, ni kujua injili ya ukweli. Utazi ubutumwa bwiza bw'ukuri, kama hujajua injili njema ya ubutumwa bw'ikinyoma, kupotoshwa. Kandi muzumva hanze, mutasikiza huko nje abantu bitiranya ukuri, watu wana changamoto ama ukuri bakakita ikinyoma, ukweli wanaiita uongo, ikinyoma kikaba ukuri, uongo wameibadili kuwa ukweli. Kandi ibyo byazwa n'idini, na haya yote yameletwa na umwanzi w'ubutumwa bwiza wa mbere, adui wa injili njema ni dini. Ni dini, religion. Dini ni umwanzi w'ubutumwa bwiza, ni adui wa injili njema. Yesaya avuga ngo umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu. Yesaya akatabiri akasema mtoto amezaliwa na tumepewa utawala utawa katika bega lake, azitwa igitangaza Emmanuel, ataitwa Mungu wa ajabu, Emmanuel, ikomeye, Mungu wa ajabu. Aramuhanura, akamtabiri. Mose yamubonye aravuga ngo ndamureba. Musa alisema namtazama, namuona, ariko ntande bugufi, lakini hayuko karibu. Namwitegereza, nikimtazama nkabona atari sioni ikiwa kwa sasa. None gitangaza
Yesaya nayo maze kuvuga, Yesaya aliposema, iwe itavuga nk'ibintu biri preza byabaye, yeye akasema kama ni kitu imefanyika hapo. aravuga ati umwana yatuvuka, Akasema mtoto amezaliwa kwa ajili yetu. dufite umwana w'umuhungu, Tunaye mwana wa kiume, twahawe umwana w'umuhungu, tumepewa mwana wa kiume. Uwari kuza kubaza Yesaya muri cyo ukamwase uwo mwana ari hehe? Kama mtu angeuliza Yesaya, muulize mwana huyo yuko wapi, yari ko mubona hehe? Je, angemtoa wapi? Yari ya Yesu, Alikuwa na ufunuo. vision, Ufunuo, Mwuka Wera, Roho Mtakatifu wagendaga bahanurira bereka, alikuwa akiwafunulia ibya Yesu, kuhusu Yesu. Noneho bagere muri 53 Yesaya, Alipofika 23 Yesaya, aravuga ngo ninde wizeye? akasema, je, nani aliyeamini? Ibyo twumvise ninde wabyizeye? Yale tumesikiza, nani ameyaamini? Bya bintu twumvishije byose, Yale ambayo tumesikiza, bya bintu twabwiwe kuri Kristo, yale ambayo tumeambiwa kuhusu Kristo, wabyizeye ninde? je, nani Ariko byari gitangaza, yalikuwa ni miujiza, byari ibintu bidashoboka. ni mambo ambayo hayakuwa. Imana babonaga, Mungu alikuwa anamuona, yari Imana ya Musa, ilikuwa ni Mungu wa Musa. siko kuri Musa asaba ikintu bakakibona, Musa alikuwa naomba kitu, wanapewa. Mose yarabwira Imana bakayibona, Musa akiwaambia Mungu anamuona. none ubuhanuzi ko burahanura ikindi, Unabii unalenga kitu kingine. arabaza ati se ninde wizeye? Na akauliza, je, nani aliyeamini? Avuga ngo uwo nguwo Akasema, huyo yarasuzugurwaga, amezalauliwa akangwa n'abantu, na kukataliwa. noneho igitangaza, Jambo la kushangaza, wumve yabivugagamo, msikize alikuwa naongea hayo dini. yakavuga nk'ibintu byatambutse, Ni kama alikuwa naongea past, yale yaliyopita. kandi wumve ko barahanura Yesu taranavuka, Na wanaongea baramuhanura yavutse, wakamtabiri akazaliwa, twamuhawe nguyu, amesema tumepewa mtoto, noneho atangiye kuvuga ko uwo mwana, na ameanza kusema mwana huu yasuzugurwaga, amezalauliwa. amen, Amen. yarasuzugurwaga, Amezalauliwa akangwa n'abantu, na kukataliwa. akongera ukuri n'intimba zacu Na akasema nizo yishizeho, machungu yetu ndiyo amebeba, imibabaro yacu uchungu wetu niyo yikoreye, hayo ndiyo amebeba. nyamara Lakini ibicumuro byacu dhambi zetu, nibyo yacumitiwe, hiyo ndiyo imemsulubisha. yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, Amepigwa kwa makosa yetu. igihano kiduhesha amahoro The punishment ambayo inatupea amani cyari kuriwe, ilikuwa kwake. karabivuga Anasema hayo bitaraba, kabla ya kuwepo, ariko akabivuga nk'ibyarangiye, lakini anayasema kama akazuka, Kristo aliyekufa na akafufuka, uwapfiriye ibyaha ambaye aliyekufa kwa ajili ya z'abari mu isi bose, dhambi za ulimwengu wote. amen. Amen. Umusingi w'ubutumwa bw'intumwa, Msingi wa ujumbe wa mitume, bahamije ibyo abahanuzi bavuze, wamesema kuhusu yale manabii wametabiri, baza no kuvuga ibya Kristo n'umurimo we, na wakashuhudia Kristo na kazi yake, basobanura cyane umusaraba wa Kristo, wakaelezea zaidi msalaba wa Kristo, basobanura amahame y'agakiza, na wakajaribu kuelezea principles za wokovu. baravuga ngo kuri urwo rufatiro, Paulo akasema katika msingi, kuri iryo hishuri, katika ufunuo, kuri iryo yereko, katika ufunuo niho itorero ryubatse, kanisa litajengwa hapo. Yesu abwira Yakobo, Petero, Yesu alipomwambia Petero, aramubwira ngo kuri urwo rufatiro, kuri wowe, na akamwambia katika, aya niyo makuru isi ikeneye, hizi hizo habari ulimwengu unahitaji, byitwa amakuru meza, ambao ni habari njema. amakuru meza, Habari njema. amen. Amen. Isi ikeneye abantu babatera ubwoba,
Ulimwengu unahitaji watu wa kuwatishia. Ejo nazo nkurikira umuvugabutumwa umwe. Jana nilikuwa nikimfuata mwinjilisti. Hano haravuga ngo iwe bari gutangazwa n'abantu bakubitirwa amashi. Akasema nashangazwa na watu kupigiwa makofi. Barimo babwiriza abantu bakaseka. Ambapo wanahubiri watu wanacheka. Yarangiza umuvugabutumwa kaneze. Na mwinjilisti afurahie. Ubutumwa bwiza. Injili njema. Ngo buza ari umupanga. Inakuja ikiwa panga. Umuntu